acha tumsihi mzee Muhizi na aje mahali hapa tusaidiane kwa neno la Mungu. Nitaalika waimbaji watakuja kunisaidia kuimba nyimbo ambayo inasema njiani pote niendapo namtegemea Mwokozi. Ariko rero muraza kubikora tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Reka tubumbure za Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Mika. Buhanuzi bwa Mika ibice 6 n'umurongo wa 8. Sita na mstari wa 8. 6 mstari wa 8, unabii wa Mika. Kansaba baririmbyi muhite muhaguruka niturangiza gusoma. Murahagarara aho ngaho ntimutambukana imbere barebe microphone nkeya wenda mukoresha kugira ngo ducungure umwanya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhanuzi bwa Mika ibice 6 umurongo wa 8 haravuga ngo: yewe mwana w'umuntu we, yakweretse iciza ico arico. Ico Uwiteka agushakaho ni iki? Nugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Reka tugarure Imana yacu icyubahiro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wumve ko muri wewe haba mashimwe. Ujisikie kama una shukrani ndani yako. Kubera ko Imana yakuzukisha. Sababu Mungu amekuamsha. Iguha n'imbaraga zo kugira ngo ugere hano mu nzu y'Imana. Mungu amekupa nguvu za kufika nyumbani mwake. Harabagerageje kwibzutsa birananira. Wengi walijaribu kuamka lakini hawakuweza. Harababzutse bafite gahunda zo kuja mu wengi waliamka na mpango wa kuja katika nyumba ya Mungu. Ariko uyu munsi wenda bararyamye mu bitaro. Lakini wako hospitalini. Cyangwa babuze imbaraga zo kuza. Ama walikosa nguvu za kufika mahali hapa. Wewe ambaye ulipata muda wa kufika hapa, usikie kwamba umeona jambo la samani. Hallelujah. Amen. Mu minsi ishize batubwiye hejuru y'agaciro k'inzu y'Imana. Juma lililopita walitufundisha juu ya samani ya nyumba ya Mungu. Ijambo rivugwa wakati walifundisha neno hili, nazangira ngo ntawuzoza usiba mu mizisi. Nilizani kama watu wote watakuwa wanakusanyika kila siku. Nilizani kama watu wote watasikia kuja katika nyumba ya Mungu. Batubwiye uburyohe bwo kuba mu nzu y'Imana. Ya nyumba hiyo, ya fundisho hilo la kutujulisha juu ya utamu wa nyumba ya Mungu. Bagezao batubwira ngo nuzoza ubura n'umwanya. Walituambia kwamba ukikosa muda wa kufika mahali hapa, uzugenda urebe aherekeye urusengero gusa. Ukuwe unasimama mahali ambapo punaelekea hekalu. Nimburi ngari ya kwisoko y'Inguba. Wakati utakuwa kwa mfano katika soko ya Nguba, ngurangize ngo kuri Shalome. Uangalie hapa kwa Shalome. Utungeyo n'ikiganza cyawe. Na mkono wako uelekeze huko. Ubwire Imana ngubwire ngo Mana wewe uzuturebera hariya muri ruya rusengero. Uambie Mungu kwamba wewe unatuonea katika kanisa hilo. Hallelujah. Amen. Ngowongere ugira icyo ukora ku buzima bwaje. Na ujaribu kutumikia uzima wako au wokovu wako. Izo nari mbivuze kugira ngo wumve ko wogira amashimwe. Lengo la neno hilo ni kusudi uwe na shukrani, sababu Mungu amekuenemisha kufika mahali hapa. Wabitekereje urabigambirira waje. Umekusudia kufika na umewadia. Kandi akamaro kanini ko kugira ngo ube ahangaha. Na lengo la kufika hapa ni mu buryo bubiri. Ni namna mbili. Uburyo bwa mbere ni kuri wewe ku buzima bwawe. Namna ya kwanza ni faida yako. Wewe urafashwa biciye mu ndirimbo, mu ijambo. Utasaidiwa kupita njia tofauti. Uburyo bwa kabiri, njia ya pili, ni uburyo nawe nico ukora kugira ngo Imana nayo unezeze Imana. Wewe na wewe kuna jambo ambalo utatenda kusudi Mungu afurahi. Wobikora uririmba, utaimba, wosenga, unaweza omba, wotega amaboko, unaweza nyosha mikono yako, wopfukama, unaweza kunja miguu yako, wokumva, unaweza sikia, Imana ikakwishimirira na Mungu anakufurahia. Hallelujah. Amen. Turashima Imana rero yatwemereye twebwe twese. Tunashukuru Mungu ambaye ametupa muda huyu. Abangana gutya watu umati wapata namna hii. Kaba twabyutse mu mibiri yacu hari mu sante. Tumeamka, tupo wazima, tuko na afya ndani ya miili yetu. Biduhesha kugira ngo tubashe kugira. Na tumepata nguvu za kufika mahali hapa. Imana yo mu ijuru
Mungu wa mbinguni ihabwe icyubahiro. Ashukuriwe. Haleluya. Amen. Imana iturindiye imiryango. Mungu ambaye analinda jamaa zetu ihabwe icyubahiro. Mungu ashukuriwe. Imana iturinze mu mirimo yacu itandukanye. Mungu ambaye anatulinda kazini mwetu. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu ahimidiwe. Imana izirinda abagenzi. Mungu ambaye analinda wasafiri, abagenda ingendo zo hafi n'ingendo ndende, safari za karibu na za mbali. ihabwe icyubahiro. Mungu ashukuriwe. Muri abo ngabo Imana yarinze, miongoni mwa wale ambao Mungu alilinda mu buryo bw'ingendo, kwa njia hiyo ya safari, hari umubyeyi wacu, kuna mzazi wetu wakoze urugenzi rurerure, amefanya msafara mrefu. Imana irumurindamo. Mungu amekuwa pamoja naye. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu ashukuriwe. Ndetse hari na mushiki wacu n'umugabo wiwe nawe, kuna dada yetu na bwana yake, nabi Imana yarinze muri urwo rugenzi rurerure, nao Mungu amewalinda kwa safari hiyo ndefu. nabi bana nabo Mungu alikuwa pamoja nao. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu asifiwe. Imana ishimwe rero ku gitondo ciza. Mungu asifiwe kwa asubuhi njema. Tugiye kumva mu ijambo ry'Imana. Mahali tutasikia neno la Mungu. Nta gitangaza kindi tuzanye. Hakuna ingine maajabu ambayo tunaleta. Iri jambo birashoboka ko waryumvise inshuro nyinshi. Inawezekana neno hili umelisikia muda mrefu, ariko uyu munsi kandi ryaje, lakini leo limerudi. kandi kuba nawe waje ukagera hanga, na sababu wewe ulifika hapa, ni wewe jazi. Neno la Mungu linakusudi kwako, rifite intego, linakusudi kwako. Haleluya. Amen. Wemerere rujya ukubali neno la Mungu na ulipokee. Yegereje mwebwe mwese, ninawakaribisha ninyi nyote kugira ngo dusangire Imana kusudi tuchangie neno hili ambalo Mungu ametutumia. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero, tunashukuru kanisa kubera ko babonye ko turabagaciro twohagarara, sababu waliona kwamba wametukubali kusudi na sisi tuongee neno la Mungu. Nubwo turabana batoyi imbere japokuwa sisi tuko wadogo, ariko bakumva ko boduheza uyu mwanya kugira ngo duhagarara, lakini waliona kama ni ya muhimu na sisi tuongee neno la Mungu. Imana yo mwinjuru ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Turashimye rero ubwa mwene data turi kumwe. Nashukuru kwa mkarimani. Iminsi myinshi muzamubona dutungura hali ya Mundaraza. Siku za mingi naye anakuwaka na zoezi hili la kuambia watu wafanye kitu hiki na kile. Ngo buri muntu wese azamatangira gutekereza. Wakati anakuwa hapa mbele kila mtu anajitayarisha atanichagua kufanya kitu fulani. Na mimi nilipenda na mimi nimualike bila kumtayarisha. Imana iguheze umugisha. Mungu amubariki kandi gushoboze. Na Mungu akuwezeshe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka kuongea neno la Mungu. Hejuru intego cyangwa se teme y'ijambo ry'uyu munsi. Kiini cha neno nukumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Kujua kusudi la Mungu kwa maisha yako. Kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Kusudi ujue kusudi ya Mungu kwa maisha yako. Haleluya. Amen. Iri jambo rero neno hili twarisomye mu gitabo cha Mika. Tumelisoma katika kitabu cha Mika. Huyu Mika ni jambo riva mu ijambo bita Mikaele. Inatoka katika neno Mikaele. Rishaka kuvuga ngo ese nindusa n'Imana. Inamaanisha kwamba ni nani anamfanana Mungu. Ninde umeze nk'Imana. Ni nani anamfanana Mungu. Ni busobanuro bw'ijambo rya Mika. Ni tafsiri ya neno ama ya jina Mika. Uyu Mika ari mu bahanuzi 12 batoya. Mika ni miongoni mwa manabii 12 wadogo. Agasubira kaba umuhanuzi ukomoka mu giturage. Na ni wa kutoka vijijini. Uyu Mika huyu yahanuye igihe cy'abami batatu. Alinaba wakati wa wafalme 3. Abahanga mu bya Bibiliya, wataalamu katika mambo ya Biblia baza bavuga ko yahanuye igihe kigera ku myaka 60. Wanasema kama amenaba kwa muda wa miaka 60. Ahanura igihe cy'aba bami batatu nguko twatuvuze. Alinaba wakati wa manabii hao watatu. Igihe cy'umwami Yotamu, wakati wa mfalme Yotamu. Igihe cy'umwami Ahazi, wakati ya mfalme Ahazi. Igihe cy'umwami Hezekia, na wakati wa mfalme Hezekia. Nukubera iki rero yahanuye iki gihe? Na wakati sababu gani alinaba kwa muda huyu? Nukubera iki Imana yamuhaye ubuhanuzi muri iki gihe? Sababu gani Mungu alimchagua kwa wakati huu ili anabe? Ico gihe ubuhanuzi yabuhawe, wakati huyo alipewa unabii, hari ibibazo byinshi mu gihugu. Kulikuwa shida nyingi katika nchi. Igihugu ico gihe cyayoborwaga n'inzego zitatu. Wakati huo nchi ilikuwa inaongozewa namna 3.
cyayoborwaga n'abahanuzi, ilikuwa inaongozewa na ngazi ya manabii cyangwa abakuru b'amatorero ama wakubwa wa makanisa au madini, kigasubira kikayoborwa n'abami, ilikuwa inaongozwa na wafalme, kigasubira kikayoborwa nabo bita n'abakuru b'amatorero n'abahanuzi, manabii na makuhani. Na makuhani ndiyo. Abo bose rero hao wote muri ico gihe ntibaza bakora neza. Wakati huo walikuwa walishapotoka, bazanye ibigirwamana, batangira kuramya ibigirwamana, walileta miungu na wakaiabudu, bakora ibyangwa n'Uwiteka, hawakufanya mapenzi ya Mungu. Uwiteka arababara, Mungu akahuzunika, Uwiteka ararakara, Mungu akagazabika, ageraho yibaza aravuga ngo yewe bwoko bwanje we, akajiuliza taifa langu, ngwico ntagukoreye niki, nini ambalo sikutenda kwako? ati jewe wagukuye mu gihugu cy'uburetwa muri Misri, nimekutosha katika nchi ya Misri, ukureyo kubw'imbaraga zanje, nimekutosha huko kwa nguvu zangu, koresheje Aroni na Mose na Miriam, nimemtumikisha Aroni, Musa na Miriam, ndakuzana nkugeza mu gihugu, nimekuleta katika nchi ya asali na maziwa, uyu munsi uranyibagiwe, lakini leo umenisahau. Ivyo ngo bakoraga ico gihe, mambo mabaya ambayo waliyatenda katika wakati huo, magambo mabi cyane, kulikuwa mambo mabaya sana, kuko ngo bageragaho ngo babaga abantu bakabakuraho impu, walikuwa wakichuna watu wanawatosha ngozi, ngo bakageraho ngo batoteza abantu baratotezwa cyane, walikuwa wakitendea watu mambo mabaya sana. Imana irabirebira byitegereza, Mungu alitazama mambo hayo, ukuntu bazanye ibi sanamu, aliona jinsi walileta sanamu au miungu, barayizana batangira kuyiramya, wakaanza kuabudu miungu, bibagirwa Imana yabakuye wakasahabu Mungu ambaye aliwatosha katika utumwa. Imana ihagurutsa Mika, Mungu akasimamisha Mika, arahaguruka, Mika akasimama, atangira guhanura, akaanza kunaba, ahanuye aravuga ngo yewe bwoko bwanje we, akatabiri akasema taifa langu, Uwiteka yakweretse icyiza icari, Mungu alikujulisha kitu kizuri kwako, Uwiteka yakweretse icyiza icari, Mungu alikujulisha ni kitu gani ni chema kwako, icyo munezeza gusa ngo ni iki kintu iki cyiza tugiye kuvuga, kitu ambacho kinaweza furahisha Mungu kutoka kwako ni hii. Aravuga ngo n'amagambo atatu, ni mambo matatu. Aravuga ngo ijambo rya mbere, neno la kwanza ngo nugukora ibyo gukiranuka, ni kwenda kwa ukamilifu, gukora ibyo gukiranuka, kwenda kwa ukamilifu. Ijambo rya kabiri, neno la pili, aravuga ngo nugukunda kubabarira, ni kupenda rehema. Ijambo rya gatatu, neno la tatu, aravuga ngo nukugendana n'Imana yawe wicisha, ni kutembea na Mungu ukinyenyekea. Haleluya, Bwana sifiwe. Haleluya, amen. Igihe yahanuraga mbere y'ahangaha twasomye, wakati alitabiri mbele ya hapa ambapo tumesoma, yarababwira ngo Uwiteka afitanye imanza namwe. Mungu alisema kama Mungu ana shida nanyi, kubera kuko ngo mwataye ukuri, sababu mumeacha kweli, ngo mutori bibi, mukachagua mabaya, mwataye ingeso nziza, mumechagua kutenda mema, muhitamwe ingeso mbi, mukachagua kutenda mabaya, mwataye kuramya Uwiteka, mulisahau au muliacha kuabudu Mungu, mukachagua kuabudu miungu. Aravuga ngo afitanye imanza zanyu, akasema kama ana neno na nyie, kandi ngo icyo azakora, na kitu ambacho atakitenda, ngo bose bazabimenya, isi yose wote watatambua hicho ambacho Mungu atatenda. Mungu atawakaripia, atawapa malipizi na nguvu zake. Ningaho bamaze kumva ubuhanuzi, wakati walisikia unabii huu, watangira kwibaza ngo se twogera guti imbere y'Uwiteka, iko sawa, walianza jiuliza tutafanya nini? Niki twokora kugira ngo tubabarirwe icyaha cyacu? Nini tutafanya kusudi turehemiwe? Ngo se ngo twozanya inyana z'umwaka, tunaweza leta ngombe, kozana ngo intama igihumbi, tunaweza leta kondoo 1000 au zaidi kusudi tuzilete mbele ya Mungu, kugira ngo adukure w'icyaha cyacu, kusudi Mungu atuondolee dhambi. Kozana imigezi ya mavuta ya elayo, tunaweza leta mafuta ya elayo, kana mafuta ya elayo nico kintu mavuta ni mafuta ya samani sana kushinda mafuta yote, mafuta ya gaciro kenshi, ni mafuta ya samani sana. Nibaza ndavuga ngo se iyi migezi bari bayifite kweli? Nilijiuliza walikuwa na mitoni hii, ariko ivyo bigaragaza uburemere
uburemere bw'icyaha bari bakoze, lakini inaonyesha kama waliwaza sana juu ya dhambi ambazo walizitenda. batekereza ko bozana ibintu by'agaciro cyane, waliwaza kama wangelileta mambo ya samani kusudi Mungu awasamehe, kugira ngo ahari wenda Uwiteka bashe kubabarira, ili Mungu awarudi. ariko ngo arababwira ngo sico ngicyo, akawaambia mwibeshe cyane, hayo munajidanganya sana. Haleluya, amen. Abaririmbyi batubwiye ngo yaba wishimiraga ibitambo ngo nari kubigutambira, alisema kama ungefurahia zabihu, yaba wishimiraga ibitambo, ingekuwa unafurahia zabihu, ngo ariko ngomba mbigutambiye, ningeleta zabihu kwako, ariko ngo ibitambo wishimira, lakini zabihu ambayo unakupendeza ni mioyo ya kunyenyekea. Haleluya, Bwana sifiwe. Haleluya, Bwana sifiwe. Arababwira rero ngo si ico ngicyo, ntabwo Imana yishimira imigezi y'amavuta ya elayo, mnayawaza haiko hayo ambayo Mungu anayatamani ama anayangojea kwenu. Ntabwo ari imigezi y'amavuta ya elayo. Mungu hapendi mitoni ya mafuta ya elayo. Ntabwo ari imfizi z'intama igihumbi. Haiko kuleta mnyama yoyote. Ntabwo ari gutamba abana ngo bimfura, kuko nabyo barabivuze. Haiko kuleta watoto wenu wa kwanza. Kandi ico gihe naco ngo baza basakrifia abana babo bimfura. Kwa muda huo walikuwa wanapana watoto wao sawa zabihu. Ibyo biri mu by'Imana yari yabagaye. Na hiyo ni moja wa maneno ambayo Mungu aliwagazibikia. Baravuga ngo ese kugira ngo Imana ibone ko twicujije cyane nuko twoyitambira abana bacu. Wakawaza nini tunaweza toa kusudi Mungu aone kama tumegazabika. Ibyo byose sibyo. Mimi sitafuti mambo hayo ambayo mnawaza. Kitu gani Mungu anangojea kwetu? Shalom dushakaho niki? Mungu anangojea nini kwetu? Ese Imana kira dushakaho ibitambo. Mungu anatafuta tulete Imana kira shaka masadaka amenshi cyane. Mungu anapenda sadaka sana. Imana iradushakaho ibintu by'agaciro. Je, Mungu anatafuta kwetu mambo ya samani? Imana dushakaho ni ibi twasomye. Ni mambo hayo ambayo tumesoma ndio Mungu anatafuta kwetu kuwa wenye haki. Kunda kubabarira, kupenda kurehemu, ono kugendana n'Imana yawe, na kutembea mahali tukinyenyekea mbele ya Mungu. Haleluya, Bwana sifiwe. Haleluya, Bwana sifiwe. Hizo ni Imana yashaka gicho hayo Mungu alikuwa anayapenda kwa wakati huo. Ni nayo Imana ishaka muri iki. Mambo hayo Mungu anayatamani kwetu. Haleluya, Bwana sifiwe. Haleluya, Bwana sifiwe. Iyo turebye muri Biblia, wakati tunaangalia katika Biblia, dusanga abantu bakiranutse, tunakutana watu ambao walikuwa haki, bakiranukira Imana cyane, walitenda mambo ya haki mbele ya Mungu. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro, tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, dusangamo amagambo hejuru ya Noa. Tunakuta mambo ya Noa, ukuntu Imana yamwemeye, kuona jinsi Mungu amemkubali. Imana iravuga ngo narebye mu bantu biki gihe bose. Mungu akasema nimeangalia katika muda huu katika watu wote, mbona ari wewe ukirana. Nimeona Noa tu ndiye mwenye haki. Mbona ari wewe gusukirana. Akaona kama Noa ndiye mwenye haki wakati huo. Kubwize rero kubera ko wankirana. Sababu umeonekana mwenye haki. Fite misi ikomeye. Kuna neno ambalo nitakutuma. Fite misi ikomeye ngiye kugukopa. Nina kazi ambayo nitakupa. Kandi hari icyo nshaka kuzakora mu minsi iri imbere. Kuna kitu ambacho nitakitenda siku za usoni. Ngiye kuzarimbura iyi si. Ninataka kuangamiza dunia. Kubera ibyaha bikorerwa. Sababu ya dhambi ambazo watu wanazitenda. Rero ngiye kuguha mission. Ninataka kupa kazi. Kuko nakwizeye kubera kukirana. Sababu nimekuamini, sababu wewe ni mwenye haki. Ugiye kumbariza inkuge. Utatengeneza safina. Igenza ngiye kurimbura isi. Wakati nitaangamiza dunia, indore zanje zizabona aho zihungira. Watu wangu wakamilifu wangu wachaguliwa wangu watapata nafasi ya kukimbilia. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana iyo yakwemeye, wakati Mungu anakukubali, iyo wayikiranukiye cyane, wakati unakuwa mwenye haki mbele ya Mungu, iziguheza mission. Mungu anakupa kazi, iziguheza umurimo ukora. Mungu anakupa kazi ya kutenda. Bwana sifiwe. Imana imuheza umurimo, Mungu akampa kazi. Igihe rero Imana yagiye kurimbura isi, wakati Mungu alikusudia kuangamiza dunia, Imana Noa yaremaze kubaka inkuge. Noa alikuwa amekwisha kutengeneza safina. Noa n'umuryango wiwe, Noa na jamaa lake bahungiramo, wakakimbilia kwenye safina kubera kuko yakiranukiye, sababu Noa alimwamini Mungu. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Tusubiye nanone kureba mu mateka, wakati tunaangalia katika historia, dusangamo amakuru ya Yobu. Tunaangalia mtu wa Mungu Yobu ngo yakiranukiye Imana. Yobu alikuwa mwenye haki mbele ya Mungu. Mu gihe ciwe, wakati wake, akiranukira Imana. Alikuwa mwenye haki mbele ya Mungu. Kandi Yobu yari afite ibintu byinshi byagombaga gutuma yirara.
Yobu alikuwa na mambo na utajiri mwingi ambao ungekuwa hangelimwamini Mungu. Yari afite ubutunzi bwinshi. Alikuwa na utajiri mwingi. Yari afite abana benshi. Alikuwa na watoto wengi. Yari afite umubiri mwiza. Alikuwa mwenye kuwa afya njema. Igihugu yari arimo niwe wari utunze kuruta abandi bantu bose. Alikuwa tajiri zaidi ya watu wote katika nchi yake. Abakene baza bose bakazi wiwe. Maskini walikuwa wanakuja mbele yake kumuomba. Ngo akabagaburira bose bagasubira. Alikuwa akiwapa chakula na walirudi kwao wanashiba. Imfuvyi n'abapfakazi niwe birukiraga. Wajana na yatima walikuwa wakikimbilia kwake. Ariko muri ibyo byose, lakini katika mambo hayo yote ntiyikubise ku mutima. Yeye hakujiinua. Ahesha Imana icyubahiro. Alimrudishia Mungu utukufu. Ngo yazagagera ni mugoroba agahamagara abana biwe bagasaba imbabazi. Jioni alikuwa akiwaita watoto wake anaombea msamaha mbele ya Mungu. Ngo yamara gafata ndetse ni amaturo ibitamba kana gutamba. Na sadaka ya kuomba msamaha juu ya watoto wake. Wakabwa hari abana banje bashobora kuba bagenze na. Anasema kama inawezekana watoto wangu walimkinai Mungu. Imana iramunezerera. Lakini Mungu alimfurahia. Haleluya. Bwana asifiwe. Imana iramwitegereza uko agenza. Mungu alimwangalia jinsi anavyotenda. Iramunezererwa. Mungu akamfurahia. Umunsi umwe wakati moja ngo Imana ihura na Satani. Mungu alikutana na Shetani. Ngo Imana ibaza Satani ngo ese wabonye umukiranutsi wanje Yobu. Uliona mwaminifu wangu Jobu? Satani aravuga ati njewe namubonye ariko ntabwo gukiranuka. Shetani nilimuona lakini haikuwa maajabu sana, ni sababu ya mambo ambayo ulimtendea. Ivyo wamuhaye. Ile mambo yote ambayo ulimtendea. Namna gani hawezi kuogopa sababu ya mambo ambayo ulimtendea. Imana iravuga ngo ivyo byose wabonye. Mungu alisema mambo hayo ambayo uliona. Ariko nkwimye umutima we. Ninakupa mambo hayo lakini nakuima roho yake. Yobu barageragezwa. Yobu alijaribiwa. Abana bose arabapfusha. Watoto walikufa. Ubutunzi bwiwe bwose arabubura. Utajiri wake wote ukaondoka. Umubiri wiwe wose mwili wake wote ukapatwa na shida. Bigeza umugore yamubwiye ngo tukimana nta mukiranutsi womera gute. Bibi yake alimwambia umtukane Mungu. Yo baravuga ngo lakini Mungu gukiranuka kwanje ndagukomeje. Ninaendelea kumuogopa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Gukiranuka kwanje ndagukomeje. Ninakaza kumuogopa Mungu. Ni gute twokorera Imana cyangwa tugakunda Imana mu butunzi gusa? Namna gani tunaweza ogopa Mungu sababu iyo ibintu bimeze neza gusa? Wakati mzuri aravuga ngo mukuboko kw'Imana twabona katika mkono wa Mungu tunaona mabaya na mema. Aravuga gusa ngo muri ibi byose Imana kwa mambo haya yote Mungu ahimidiwe. Ibi byose niyo yabimbaye kandi Mungu ndiye amenipa mambo haya na yeye ndiye ameyachukua. Arakomeza abumukira. Akaendelea kuwa mwaminifu mbele ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Uhagaze gute mu gukiranuka? Tunasimama namna gani katika safari yetu ya kwenda mbinguni? Harabaza bakiranuka ruko batunze. Kuna watu wamoja wanakuwa waaminifu sababu ni watajiri. Kubera ko bamerewe neza. Sababu wanajisikia vyema. Bagera mu bukene bakibagirwa Imana. Wakati ya umaskini wanamkimbia Mungu. Bakaramya ibigirwamana. Wanaabudu miungu. Bagatangira kwiganyira cyane. Wanasononeka. Bakibagirwa imbaraga z'Imana. Wanaogopa wanasahau nguvu za Mungu. Bagatangira kuvuga ngo ese nanje no kiranukira Imana. Wanasema na mimi naweza mfuata Mungu namna gani na shida hizi ambazo ninazo. Hakaba abandi nabo nanone bagera mu bukene. Wengine katika umaskini bigasana kujya bazavuga ngo amatakira ngoyi wanamtafuta Mungu sababu ni wa maskini. Wanatafuta Mungu na nguvu zao zote. Wanaenda kuomba nyikani. Ukabasanga bari kunzuzi gusenga. Wanaenda kuomba katika mito. Bazarara mu rusengero buri munsi. Wanakuja katika nyumba ya Mungu kila siku. Lakini wakati wanajibiwa wanamsahau Mungu. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Uhagaze mu ruhe rwego. Unasimama je? Yesu ni mu bisubizo. Wewe ni katika majibu. Ukomeje gukiranukira Imana. Unaendelea kuwa mwaminifu mbele ya Mungu. Uri mu bibazo. Uko katika shida. Ukomeje gukiranukira Imana no mu bibazo. Unaendelea kumwamini Mungu na kuwa mwenye haki. Imana idufashe dukomeze tukiranuke. Mungu atusaidie tuendelee kuwa waaminifu mbele yako. Tuendelee kuwa waaminifu katika kazi zetu. Dukiranuke mu magambo yacu tuvuga. Kuwa waaminifu katika mambo ambayo tunayasema. Dukiranuke mu myitwarire yacu. Tuendelee kuwa waaminifu katika safari yetu. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Ijambo rya kabiri. Neno la pili ni ijambo yababwira ngo ikindi Imana bashaka ngo nugukunda kubabarira. Neno la pili
Mungu anataka kwenu ni kuwa wenye rehema, gukunda kubabarira, kupenda kurehemu. Haleluya, Bwana sifiwe. gukunda kubabarira, kupenda kurehemu. Iri jambo nigezeho wakati natafakari neno hili, nibuka umugabo bita Stefano. Ninakumbuka Stefano wisomye hari uhereye mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 6 n'icya 7, Matendo ya Mitume 6 na 7, havuga makuru ya Stefano. Kuna habari za Stefano ngo yakiranukiraga Imana cyane. Stefano alikuwa mwenye haki mbele ya Mungu, ku buryo bageze aho ngabo bamukonfia mission nawe, naye sababu alikuwa mwaminifu walimpa kazi, bamuheza kazi ngo kugira ngo atunganye ibintu bijanye no kugaburira abantu, kuko hari abaye ngurwi kwitotomba abantu. Wakati huo watu wamoja walikuwa wakileta maneno ya kwamba hawapati chakula. Stefano akachaguliwa pamoja na wengine kusudi wagawe chakula katika uaminifu. Bahamagara Stefano baravuga ngo niwe ukiranuka, niwe wogaburizo kujya. Stefano alichaguliwa pamoja na wengine sababu alikuwa mwaminifu. Barabyitegereza ukuntu hagabura neza, wakaangalia jinsi alifanya kazi hiyo ya kugawa chakula. Abatangiye kumurwanya sabo hanze, watu ambao wao walianza kumpiganisha si watu wa nje, nabo ngo mwitorero, ni watu wenye kuwa katika kanisa, watu wa sinagogi. Kanisa amasinagogi atandukanye na sinagogi tofauti, ngo baramurega, walimpiganisha, bamurega w'ibinyoma, walimshtaki uongo. Ku gice cya 7 ngo Stefano ariregura, chapitre ya 7 Stefano akajieleza, ariregura, avuga amateka yose guhera kuri Abrahamu, akajieleza kutoka Abrahamu, ukuntu Imana yabanye nabo. Alisema historia jinsi Mungu alikuwa pamoja nao, uko Imana yabanye na Abrahamu, jinsi Mungu alimuongoza Ibrahimu, kugeza ageze kuri Yesu, na historia hii alifikisha kwenye Yesu, kugeza nico gihe. Na wakati huo wao aravuga gusa ngo nta kindi muhaye mu nziza, akasema hakuna neno lingine ambalo linatuma mnanishutumu. Munzije nikiriya mwazijije umwami wacu Yesu Kristo. Neno ambalo lituma mnamhukumu Yesu, ndiyo sababu na ninyi mnanifuata. Ariko ngo amaze kwiregura, wakati alijieleza, ngo baburi kintu na kimwe cyo mufata cyica, walikosa zambi. Ariko ngo baravuga gusa ngo afe, walisema tu afe gusa Stefano, afe tu. Ngo bahitamo kuvuga ngo bamutera amabuye, walisema kama wamtupie mawe, bamutera amabuye, wakamtupia mawe. Ntawuzi uko yanganaga, hatujue hesabu ya mawe hayo, ari mu kivungi, ni mawe mengi sana. Kibaza batera ngo batere bahaye bavuga ngo baratora hana, na hawakuangalia watamtupia nafasi gani. Baramutera, ayaguye mu mutwe, ayaguye mu nda, ayaguye mu mugongo, walimtupia mawe katika sehemu zote za mwili. Kurya bahaye bamutera amabuye, wakati walimtupia mawe, ngora arararama ngo areba mu ijuru, aliangalia mbinguni, ijuru lirakinguka, mbingu zikafunguka, abona Imana, alimuona Mungu, abona na Yesu Kristo, alimuona Yesu Kristo, ngo ijuru ngo lirakinguka. Wakati mbingu ilifunguka, haleluya, Bwana sifiwe, haleluya, ngo abyitegereje, wakati aliangalia alikaza macho, aravuga ati mungejeje naho nari ntaragera. Anasema kama mnanisaidia sana kufika mbinguni kwa wepesi, mutumye mbona mu ijuru, mnanisaidia kuona mbinguni, mnanisaidia kuona Mungu bw'ijuru, mnanisaidia kuona uzuri wa mbinguni, Kristo, mnanisaidia kuona Yesu Kristo. Yavuze ati murakoze kunkorera ibi ngibi. Anisawa bila angesema kama asanti kwa wema ambao mnanitendea. Aravuga ngo, akasema Mana we, Mungu ubababarire, uwasamehe, kuko batazi cyo, sababu hawajue lile ambalo wanalitenda, sababu hawajue lile ambalo wanalitenda. Haleluya, Bwana sifiwe. Bagize ngo bangiriye nabi, walizani kama wananitendea ariko bampujije nawe, lakini wanatuma ninakuona, bampujije nawe ndakubonye ninakuona Mungu, ubababarire ma, uwasamehe, kuko batazi cyo, sababu hawajue lile ambalo wanalitenda. Haleluya, Bwana sifiwe, haleluya, Bwana sifiwe. Ubabarira bingana gute? Wewe unasamehe watu namna gani? Uzubabarira bingana gute? Unasamehe kwa kiwango gani? Umunsi umwe Yesu Kristo ngo baramubajije, siku moja walimuuliza Yesu, ngo baramubaza ngo ese, wakamuuliza, umuntu nadukoshera, wakati mtu akinitendea makosa, zamubabarire bingana gute? Nitamsamehe kiasi gani? Zamubabarire ngeze byibura 7 ku munsi, nitafikisha mara 7 kwa siku. Aravuga ngo 7 mara 70. Akasema la 770.
nukuvuga ngo ni imbabazi zitagira umwisho. Ile ilimaanisha kama ni rehema au msamaha usiokuwa na mwisho. Urebye uwo mubare yarababwiye, hesabu hiyo ambayo aliwapa ni inshuro 490 ni 490 ku munsi umwe gusa. Kwa siku moja umuntu akagukoshera mu gitondo, mtu anakutenda mabaya asubuhi, akaza akakubwira ngo mbabarira, anakuja ni rehemu. Yaje gusohoka, wakati akifika langoni agasiga kubisa umwana, anapiga mtoto, agasubira akakubwira ngo mbabarira, anarudia tena seme nisamehe. Yaje gutambuka, wakati akifika mbele ya lango, agahura wenda n'itungo ryawe, anakutana na ngombe yako, akaryica, analiua, cyangwa agasanga umwenda wawe wari wanitse, ama anakutana nguo yako, akawutwara, anaiba, agasaka agaruka ngo mbabarira, anarudia seme nisamehe, yagaruka kandi akagutuka, akirudia na kutukana tena, mbabarira, nisamehe, aravuga ngo inshuro 490 490 ugomba kubabarira. Unapaswa samehe kila siku. Ugomba kubabarira wakugirira. Unapaswa samehe kila siku. Kandi ngo ni mubabarira, wakati mnasamehe, namwe mubazababarira, na nyinyi mtasamehewa. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Ni kuvuga ngo ni imbabazi zitagira umwisho. Ni kusamehe bila kupima. Twebwe abana b'abantu, sisi wanadamu, usanga tunakuwa na tabia hii. Iyo umuntu yagukosheye rimwe, mtu akifanyizia makosa mara moja, ushobora kwihangana ukamubabarira. Unaweza kweli kujikaza na unamsamehe. Yasubira kugaruka ubwa kabiri, mara ya pili ugasubira ukamubabarira. Unaweza msamehe kwa shida. Yasubira ubwa gatatu wenda ukamubabarira. Unaweza jaribu ubwa kane, lakini mara ya 4 uretse no kumubabarira gusa, hawezi acha kumsamehe. Ushobora kuvuga ati ahagano none agasuzuguro, sasa wewe umenitafuta, none waranshatse, unanizarau, unanitafuta, uyu munsi rero urambona, leo ni mimi na wewe. Uko niko abana b'abantu bateye. Ndio hivyo wanadamu tulivyo. Uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo, lakini leo neno la Mungu linatueleza dukunde kubabarira, tupende kurehemu. Haleluya. Bwana sifiwe. Ufite we n'umuntu wagukomerekeje mu buzima bwawe. Inawezekana kuna mtu ambaye amekuumiza katika maisha yako. Uyu munsi nduso kutamubabarira. Umsamehe, usirudi bila kumsamehe. Uyu munsi womwegera ukamubwira ngo yewe warankoshe wa munsi. Wende umwambie umenitendea mabaya lakini ndakubabarira. Ninakusamehe. Ushobora no kumwegera ukamubwira ngo, unaweza muambia, narakwazitse, nimekwazika, mbabarira, nisamehe. Cyangwa naragukwajije, ama nimekukwaza, mbabarira, nisamehe. ubwo nibwo buzima bw'abakristo. Hayo ndiyo maisha ya Kikristo. Tugomba kumenya kubabarira. Tunapaswa jua kurehemu. Kandi ngo nitubabarira, wakati tunasamehe, natwe tuzababarira, nasi tutasamehewa. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Urevye Yusufu, tukitazama Yusufu mu gihugu cha Misri, katika nchi ya Misri, Yosefu yakiranukiye Imana, ariko kandi Yosefu avukana na bagenzi be, alikuwa na wanduguze. Bagenzi be bamugirira ishari kubera indoto ziwe yawaragabona. Wandugu yake wakawa na fitina sababu ya njozi alikuwa anazilota. Kubera ko yatagira gico yikeka inzozi zose abonye akababwira. Yeye hakuwa nawaza kama kuna kitu kibaya wanaweza mtenda, alikuwa anawaelezea njozi zake. Hiyo bakavuga ati wewe mutoya, wewe tuzokufa. Wakasema wewe mdogo, namna gani tutakuabudu wewe? Umunsi umwe ngo bahitamo kuvuga bamugurisha. Siku moja wakasema wamuuzishe. Baramugurisha. Wakamuuza. Aragenda. Akaenda. Aja mu gihugu kitari cyabo. Alienda nchi ya ugeni. Ariko iyo nzira nayo nanone. Lakini njia hiyo, ushobora kwanga umuntu, unaweza mkataa mtu, ukamugirira nabi, unamtenda mabaya, biju hayi ukora, lakini yale ambayo unamtendea, kumbe ko biramwegereza kuri destiny yiwe, baraka zake, kuramugeza aho Imana yateguye kumugeza, unamsogeza kwenye baraka zake. Aragenda ageze iyo yarari mu Misri. Alienda wakati alifika katika nchi ya Misri. Aja kwa Potifar. Alienda kwa Potifar. Akomeza gukiranukira Imana. Aliendelea kumwamini Mungu na kuwa mwenye haki. Umunsi umwe muka Potifari, bibi yake na Potifar ngo aramwifuza, alimtamani, akenera ko bakora n'ibyaha, alipenda watende zambi naye. Yosefu ahitamo kuvuga ngo ahubwo ndahungaho kugira ngo nkore icyaha. Yosefu akasema hapana, siwezi tenda zambi, nitakimbia. Ashaka kugira ngo amufate, alitaka kumshika kwa nguvu, yiyambura umwenda yari afite, alitosha nguo yake, arawurekura aramusigira, aliacha nguo yake akamwachia. Hari ibintu bimwe ugomba gusiga. Kuna mambo ambayo unapasha acha kugira ngo ukomeze kubana n'Imana yawe, kusudi uendelee kuwa pamoja na Mungu. Ari ushobora kugundira. Kuna mambo ambayo unaweza kaza, bigatuma udakomezanya kubana n'Imana yawe. Yale mambo yanatuma unamwacha Mungu. Are kurumenda wiwe. Lakini Yosefu aliacha nguo yake. Muka Potifar aramurega. Bibi yake na Potifar alimshtaki. Uzi nibindi wa munyagano wazanye hano.
alimshtaki kwa bwana yake akisema, ule mtumwa ambaye ulileta hapa dore ivyo yaragiye kunkorera, alitaka kunikamata kwa nguvu, dore umwenda wiwe nimekamata nguo yake. Aravuga ati uyu munyagano n'umunyagasuzuguro kabisa, huyu mtumwa kabisa anadharau sana. Bamuta mu nzu y'imbohe, wakamtupa jela, ariko lakini yari umwere imbere y'Imana, lakini alikuwa mwenye haki mbele ya Mungu. Iminsi iragenda igihe kigeze, siku ziliendelea, wakati uliwadia, biba ngombwa ko ava muri prison. Mungu alipenda atoke katika jela. Umwami arota inzozi, Mungu mfalme akalota ziburi zisobanura, kulikosa tafsiri, kubera haja Yosefu yari yaragiye mu nzu y'imbohe. Wakati Yosefu alikuwa katika jela, akaba yari yarigeze gusobanura inzozi. Wakati moja alitafsiri ndoto za watu mbili, ageze aho ngaho nonongo babandi yasobanuriye hari gisonga cy'umwami yari yarekuye, wale alisaidia kutafsiri njozi. Umwami aravuga ati munshakire umuntu usobanura. Mfalme alipotafuta mtu wa kutafsiri alimkosa, alisema munitafutie mtu, ati mushake mu banyabwenge bose, mutafutie kwenye wataalamu wote, katika walozi wote. Ariko ngo bageze aho ngaho cyagisonga ngo aravuga ati nyamara hari ya muri prison hari umwana mwigeze guta mwatayeyo. Moja kati ya wale ambao Yosefu alisaidia kutafsiri ndoto alisema, katika jela tumemwacha mtu mmoja, birashoboka kuko yosobanura, anaweza kutafsiri njozi zako. Baramuzana, walimleta, tizatinza arazisobanura, akakuja akatafsiri. Umwami ngo aravuga ngo ese ni twobona undi muntu umeze nka, tunaweza pata mtu mwenye kwa kama Yosefu, kubera ko zari ngombwa ko haboneka umugabo uzi kujere neza. Ilikuwa wakati kuonekane mtu ambaye anaweza kumiliki, kubera ko yabonye ya myaka 7 y'uburumbuke, miaka 7 ya chakula mingi, aboni ni myaka 7 y'inzara, ingine miaka 7 ya njaa. Aramubwira ngo muhunike rero. Yosefu kwa tafsiri akasema muweke galani, kugira ngo iriya myaka 7, sababu mungojee ile miaka 7 ya njaa muzabona ikibatunga, mupate chakula. Umwami aravuga ati nta wundi munyabwenge twobona. Mfalme akasema nani tunaweza pata, wapi tunaweza pata mwenye akili sawa Yosefu? Uwe umukuru w'iki gihugu, uretse njewe nje nyine gusa. Amekupa kutafsiri maneno haya, tunakupa kazi hiyo, uretse njewe nje nyine gusa. Kitu tu chenye kiko juu yako ni mimi mfalme tu, mimi tu nipo juu yako, kiti changu tu. Lakini mambo yote watu na ingine mambo yote yatakuwa chini ya miguu yako. Kubera ko yanzara yari yateye, sababu wakati njaa ilianza, bene se bajya bamugurishije, wa ndugu zake ambayo walimuuzisha walikuja kutafuta chakula, bagera kwa Yusufu, wakafika kwa Yosefu. Bagezi wiwe, wakati walifika kwa Yosefu, arabamenya, akawafahamu, ndetse ngo bari bazanye n'ifaranga zo kugura, walikuwa wakileta na pesa za kununua chakula, abahereza ibizo kurya basubiza, akawapa chakula, arabababarira, akawasamehe, arabababarira, akawasamehe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Kubabarira, kusamehe ni imbaraga ziza zihesha umuntu, ni nguvu ambazo zinampa mtu ugasirimonta cha kintu wa wundi yagukoreye, zinakupa kuwa juu ya ile mabaya mtu alikutendea, ukareba inyungu iri hejuru ya unaangalia faida zaidi ya ile mabaya ambayo walikutendea. Yosefu we arababwira ngo njewe, Yosefu aliwaambia mimi mwankoreraga byose, yale mambo ambayo mlinitendea naza muncisha mu nzira yo kungeza, ilikuwa njia ya Mungu ya kusudi nifike hapa niwasaidie. Bwana asifiwe. Arababarira, akasamehe, arababarira, akasamehe. Imana idufashe, Mungu aturehemu, tumenye kubabarira, tujue kurehemu, tumenye kubabarira, tujue kusamehe. Irindi jambo rya nyuma, neno la 3 ni jambo ngo ryo kugendana n'Imana, kutembea pamoja na Mungu kinyenyekea, kugendana n'Imana wicisha, kutembea na Mungu kwa unyenyekevu. Haleluya, Bwana asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe. Iyo dusomye hano nanone mu gitabo cyo Itangiriro, tukisoma tena katika kitabu cha Mwanzo, dusangamo amakuru ya Enoki. Tunakuta habari za Enoki. Enoki ngo yaramye imyaka 360, aliishi miaka 365. Ku myaka 60, kwa miaka 60 nibwo yabyaye umwana we wa mbere Metusela. Alimzaa mtoto wake Metusela. Na nyuma ya Metusela yabyaye abandi bana benshi. Metusela amezaa wengine watoto kadhaa, abahungu ngo n'abakobwa, wavulana na wasichana. Ariko ngo imyaka 300 yose, lakini kwa muda wa miaka 300 wagendana n'Imana, alitembea pamoja na Mungu siku kwa siku, siku kwa siku. Kumanywa akagendana n'Imana, mchana anatembea na Mungu, nijoro akagendana n'Imana, usiku anatembea na Mungu.
mu bihe bikomeye akagendana n'Imana, wakati wa shida wa magumu. Ndukumve ko Enoki bisa nkaho wenda yabaga ku musozi asenga gusa. Yosefu yeye Enoki akukutana yeye na shida. Enoki nawe yari afite umuryango. Na Enoki nawe alikuwa na jamaa. Kandi umuryango munini. Na alikuwa na jamaa kabambi. Ariko yakiranutse mu muryango wiwe. Lakini alikuwa mwaminifu katika jamaa lake. Kugendana n'Imana. Alitembea pamoja na Mungu. Miaka 300 irashira. Miaka 300 agendana n'Imana. Akitembea na Mungu. Agendana n'Imana. Akitembea na Mungu. Wageza aho ngaho. Wakati ulipofika. Imana iramwitegereza. Mungu alimwangalia. Ireba ukuntu yayikiranukiye. Mungu aliangalia jinsi alibaki mwenye haki. Ireba ukuntu atayiretse. Aliangalia jinsi ya kumwacha. Imana ngo iravuga ngo wewe tukwiye gupfa. Wewe hautaonja mauti. Imana iramwimu. Nitakuchukua. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Kugendana n'Imana. Kutembea pamoja na Mungu. Bifite umumaro. Kuna faida. Ntugasige Imana. Usiache Mungu. Ukomeze Imana yawe. Uendelee kubaki pamoja na Mungu. Shaka Imana yawe. Tafuta Mungu wako. Uhakikishe kuko uri kumwe nayo. Uhakikishe kwamba uko pamoja na Mungu. Nyakati zote wumve kugomba kubana nyakati zote ubaki pamoja na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kugendana n'Imana ngo kandi wicisha bugufi. Ukitembea na Mungu ukiwa mwenyenyekevu. Uru rugero rwo guca bugufi. Habari hii ya kunyenyekea. Tururebera kuri Yesu Kristo. Tunaweza uiga kuangalia Yesu. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo yaciye bugufi. Yesu Kristo alinyenyekea. Yesu Kristo yaciye bugufi. Alinyenyekea. Yesu Kristo yari mw'ijuru. Yesu Kristo alikuwa mbinguni. Yesu Kristo yari Imana. Alikuwa Mungu. Ijambo rivuga ngo neno linasema mbere na mbere hariho jambo. Mbele na mbele hapo mwanzo kulikuwa neno. Kandi yahoranye n'Imana. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Niwe waremye ibintu byose. Yeye aliumba vitu vyote. Nta kintu na kimwe kitaremwe. Hakuna kitu ambacho yari mw'ijuru naye alikuwa mbinguni. Asingizwa n'abamalaika. Alikuwa akiabudiwa na wamalaika. Ibizima n'abakuru 24 bahora bakubita amakamba hasi. Wakuu 24 walikuwa wakimwabudu. Ariko ngo umunsi umwe inama iraterana mw'ijuru mwana w'umuntu amaze gukosha. Lakini kulikuwa shauri. Ngo baravuga ngo ninde woje gucungura umwana. Wakasema ni nani anaweza kwenda kukomboa mwanadamu. Arabura. Kati wa malaika kulikosekana mtu. Mubakomeye arabura. Kwa watu wakubwa mubakuru 24 arabura. Wakuu 24 kukosa mtu. Misi no mw'ijuru arabura. Duniani na mbinguni kulikosa mtu. Yesu Kristo aravuga ngo njewe ndagenda. Yesu akasema mimi ni tayari. Njewe ndagenda. Mimi nitakwenda. Yemera kongera kumanuka aza mwisi. Yesu akashuka. Yemera guca kandi kuzarwa n'umwana w'umuntu. Akazaliwa na mwanamke. Arerwa nk'umwana w'umuntu. Alilelewa sawa mwana arakura. Akakuwa. Ageze igihe cyo kugera ku musaraba. Akafika wakati wa kutunika msalabani. Ageze igihe cyo gupfa. Akafika wakati wa kufa. Yapfuye urupfu rubi. Alikufa kifo mbaya. Abamwishe barabaroma. Wale ambao walimuua walikuwa Warumi. Bari ubutegetsi bw'abaroma. Ilikuwa wakati ya utawala wa Warumi. Abaroma ngo ntabwo ruriya rupfu rwo ku musaraba byari byemereye ko ari umuroma wo rupfa. Ile kifo ya mauti hakuna Mrumi angepasha kufa kifo hiko. Abanyamahanga ngo nibo bagombaga gupfa. Mataifa ni wao ambao wangekufa kifo cha msalaba. Utari umuroma wese bamwicaga urundi rupfu. Angekufa kifo ingine. Nubwo yabaga yakoze icyaha kingana gute. Hata atende zambi gani. Ariko baravuga ngo Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo. Utagira inenge agomba gupfa ruriya rupfu. Yeye na lawama akufe kifo cha msalaba. Yesu Kristo yarazi urupfu rwose azabona. Yesu alikuwa akijua kama atakufa kifo ya msalaba. Murabizi cyage yaza senga mu gashamba k'Getsemane. Alikuwa akiomba katika Getsemane. Yaravuze ngo alisema Mana nimba bizoshoboka. Mungu ikiwezekana. Kuko yazabona imibabaro yose imbere wakati alikuwa akionyeshwa maumivu yote. Nimba bizoshoboka. Ikiwezekana. Iki gikombe kindengana. Kikombe hiki kinipite. Iki gikombe kintambu. Kikombe hiki kinipite. Yaba waruretse ngo mfurundi rufu. Ungeacha nife ingine kifo. Ariko ageza waravuga ngo. Lakini akisema. Bibe nkukusha uko nshaka njewe. Bibe kuko wewe ushaka. Bali mapenzi yako yatimike. Yapfuye urupfu rubi. Yesu alikufa kifo mbaya. Baza babitubwira cyane muri Pasaka. Tunaelezewa mambo hiyo katika Pasaka. Bamuteye icumu mu rubavu. Walimtupia mkuki. Bamwambitse ikamba ry'amahwa. Walimvika kofia ya miiba. Bamwambitse urupfu bamwambitse ubusa ku karubanda. Walimvika uchi mchana. Bamukiriye amacandwe mu ruhanga. Mtemea mate. Ari amacandwe icyo gihe ngo bazaga basiga abantu bakabasiga ari amavuta ya elayo, amavuta y'igiciro cyane. Wakati huo walikuwa wakatumia mafuta ya elayo kugira ngo bangare kusudi waonekane ni warembo.
ngo abajya baza bamubamba, wale ambao walikuwa wakimbamba bamucira amacandwe mu ruhanga, walimtemea mate mu rwego nko kuvuga ngo ayo niyo mavuta tugusize, na walimwambia kama hiyo ndiyo mafuta ya Elayo ambayo tunakupaka. Hiyo baravugaga ngo abandi baza basigwa amavuta, walisema kama wengine tunawapaka mafuta ya Elayo, lakini wewe mafuta ya Elayo kwako ni mate. Yesu Kristo arabyihanga. Yesu alivumilia mambo hayo. Yesu Kristo arabyihanga. Yesu alivumilia mambo hayo. Inkoni nyinshi. Alipigwa bakora. Baramukubise, baramukubita cyane. Walimupiga. Hari abantu baza bavuga ngo bamukubise nka kurya baza basya izi mbuto za Elayo. Walimpiga sawa vile wanazitengeneza hizi mbegu za Elayo. Baza ngo mu ruganda bakazisya cyane. Wanazipitisha katika kino, wanazifanya sawa bunga. Zikanoga zagera ngaho zigatanga mafuta. Zinakuwa sawa bunga mpaka zinapana mafuta. Yesu Kristo ngo baramukubise aruwe amaraso yose arakamuka. Bakora mpaka damu ikakauka. Amazi yose arakamuka. Maji ikakauka. Agereranywa na kwa kundi kw'imbuto za Elayo zitakiwa. Akafananishwa na mbegu za Elayo, ariko acha bugufi, lakini alinyenyekea. Ibyo byose bamukoreraga, mambo hayo ambayo walimtenda, ntabwo yigeza bumbura kanwa ki, yeye hakufumbua kinywa chake, ntabwo yigeza bumbura kanwa ki, hakufungua kinywa chake. Yabaye nk'intama bajana kwibagiro, alikuwa kondoo ambayo inapelekwa machinjoni, aremera furufu, alikubali kifo hicho, acha bugufi, akanyenyekea, acha bugufi, akanyenyekea. Kage baza bamubamba, wakati walimbamba, atega maboko, alinyosha mikono, aravuga ngo Mana, akasema Mungu wasamehe, Mungu wasamehe, wasamehe hawajue walitendalo, wababarire kuko batazinza, wasamehe sababu hawajue walitendalo. Aramanuka ngo yamanutse inshuro 7 ayicisha bugufi, alishuka mara 7 akinyenyekea, ngo Imana nayo imuzamuriza inshuro 7, Mungu naye akampandisha ngazi 7, risumba byandi mazina yose, jina zaidi ya jina zote. Bwana sifiwe. Imuhezi zina risumba mazina yose, jina zaidi ya jina zote, kandi ngo amavi yose amupfukamira, magoti yote yakamsujudu, ngo n'indimi zose zimuhimba, na ndimi zote zimsujudu, ngo zature kuko ari umwami, ziseme kwamba yeye ni mwami. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Guca bugufi, kunyenyekea bibanziriza kuzamuka, niko bazabavuga bakuru, inaanzilisha kupandishwa. Ni jambo ry'Imana niko rivuga mu migani, ni hivyo neno la Mungu linasema, ngo guca bugufi, wakati unanyenyekea, bibanziriza icyubahiro, pale unaanza kupanda. Ico nico kintu kigoye ubunyine. Kunyenyekea ni neno nguvu sana. Nicho kintu kigoye. Ni neno nguvu sana. Umuntu wese ari mu gukenera ngo agaragare. Mtu anapenda aonekane. Umuntu wese ari mu gukenera ngo abone intebe. Kila mtu anapenda apate kiti. N'abavukana baza barwana kubera icubahiro. Hata wale ambao wanatoka tumbo moya wanapigania kiti. Ariko abaza agaciro ko kuzamuka neza. Wale ambao wanajua kupanda vizuri baza baca bugufi. Wananyenyekea. Baza baca bugufi. Wananyenyekea. Yesu Kristo ni urugero rwiza. Yesu Kristo ni mfano mzuri. Yaciye bugufi. Alinyenyekea. Aramanuka, akashuka, akorerwa ibibi zose bishoboka, alifanyiziwa mabaya yote, ariko ntiyabumbuye akanwa kiwe, lakini hakufungua kinywa chake. Igihe kigeze ngo Imana imuheze izina risumba, Mungu akampandisha akamupa jina zaidi ya jina zote. Haleluya. Bwana sifiwe. Uhagaze gute muri iki gihe? Unasimama namna gani wakati huu? Kurakiranuka bingana gute? Wewe ni mwaminifu kiwango gani? Kurababarira bingana gute? Unasamehe kiwango gani? Uri kuruhe rwego mu buryo bujanye no kwicisha? Wewe unasimama katika ngazi gani kwa kunyenyekea? Uyu munsi boreba umuntu uca bugufi, wakikuangalia jinsi wewe unanyenyekea, wo gutunga urutoki nguriya muntu aca bugufi, unaweza pata ushuhuda gani kwa kunyenyekea? Cyangwa abantu bose muri quartier utuye barabizi ngo uriya ndaza tunga, ama katika mungini wako watu wote wanajua kama uko mkali. Wababariye bingana gute? Wewe umesamehe kiwango gani? Haleluya. Bwana sifiwe. Iri jambo, neno hili ryo kubabarira, la kurehemu, Imana niyo yabwiye Mika ngo ababwire ngo, Mungu ndiye amemwambia Mika bakunde kubabarira cyane, wapende kurehemu. Ni ngaho yavugaga, ni saba alitaka sema mwisi huzuye ibibazo byinshi. Alisema kama duniani kuna shida nyingi, mwisi huzuye abantu abagizi bana bibenshi, kuna mambo mabaya duniani. Muri mwisi abantu bazobakwaza, munaishi katika dunia watu wanatenda mabaya, mu gihugu cy'abantu bazobakwaza, munaishi katika dunia watu watenda mabaya, utuyemwo bazagukwaza, kuna watu watendayo mabaya, mu muryango wawe bazogukwaza, katika jamaa yako utakwazika, umugabo n'umugore bazokwaza, bibi na bwana watakwazana, abana n'abavyeyi bazokwazana,
watoto na wazazi watakwazana. Kanisani naweza wezekana watu wakwazane. Lakini msamaha ndio itatusaidia. Msamaha ndio itatusaidia. Ukisamehe na wewe utasamehewa. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwereka abantu batakibabarira ubungu. Sababu gani watu hawasamehe? Hari umuririnzi wavuze aravuga ngo mwimbaji amesema hivi, uzageza hehe no kugira umutima utababara? Wewe namna gani utaendelea bila kusamehe? Uzageza hehe no kugira umutima utababara? Mpaka lini wewe hautasamehe? Aravuga ngo none ogenda uhamagara abana abanzi bawe. Wende uite maadui zako. Ngo mubabarirane. Wasamehe. Ngo kuko Yesu yatubabariye. Sababu Yesu ametusamehe. Nacho dutanze. Na sisi hatukutoa kitu. Babariko natwe tubabari. Na sisi tusamehe wengine. Haleluya. Amen. Uzageza he no kugira umutima utababarira, ariko noneho ugendo amagare abarabanzi bawe mubabarirane, kuko Yesu yatubabariye ntacyo dutanzabari ko natwe tubabarirana. Umwami Dawudi yavushaga amaraso kandi yacumuraga ku Mana, ariko Imana ikamubabarira kuko yagiraga umutima wo kubabarira. Uzageza he no kugira umutima utababarira, ariko noneho ugendo uhamagare abarabanzi bawe mubabarirane, kuko Yesu yatubabariye ntacyo dutanzabari ko natwe tubabarirana. Haleluya. Yesu yatubabariye ntacyo dutanze. Yesu ametusamehe. Yesu yababariye abaza bamukubita. Yesu alisamehe wale ambao walimuzihaki. Bamuciriye amacandwe. Alisamehe wale ambao walimkemea mate. Yesu yababariye kugeza abaza bamucumita mu rubavu. Wale ambao walimupiga mkuki. Umugabo wamucumisa icumu mu rubavu. Ule mtu ambaye alimpiga mkuki yarafuye ijisho. Alikuwa na jicho moja ambalo lisilokuwa sawa. Mu rubavu rwa Yesu. Damu ilitoka katika ubavu wa Yesu. Umwe w'amaraso ya Yesu. Toni moja ya damu ya Yesu.